Pozdrav i dobrodošli na novu lokaciju. Za danas imamo jedan urbex hotspot, jednu vilu bivšeg naciste koji se zvao Hans Günther Sohl. Hans Günther Sohl je bio jedan biznismen i jedan od direktora, to je članova uprave poznate firme Thyssen. Pretpostavljam da se radi o firmi Thyssen i Krupp. I on je ovdje živio do svoje smrti 89. godine. Ono zanimljivo na ovoj lokaciji jeste da je ona vrlo poznata. Isto tako slovi kao hotspot među urbanim istraživačima i onima koji to nisu. I također kao rečeno poznata je lokacija, znači kada bi sad upisali na Google Lost Place Njemačka, Germany ili čak Europa, ovaj objekat bi se gotovo uvijek našao na listi, jer ima jako puno videa u vezi njega, kako ovih domaćih, tako internacionalnih urbanih istraživača i kako ja volim reći, doslovno staje urbex bus sa strane na cestu da ovdje ljudi dođu ovo vidjeti. Naravno, ono najžalosnije i najgore što je već sve uništeno. Gotovo sve je ostalo u to doba također, ali to su naravno je sve na kraju pokupljeno, dosta toga je i pokradeno. Na kraju sjećam se jedne stare fotografije, bio je ostao jedan crveni tepih koji je vodio gore na kat i njega je neko trebao, tako da i njega više nema. Posjed na kojem se nalazimo je prilično velik. Baš ću vam sada pokazati kartu kako to izgleda. Znači sada gledate kartu i ovdje sve okolo što je označeno to je posjed, krug je gdje smo ušli, a X gdje se sada nalazimo. Ima još dosta zanimljivih činjenica, to jest informacija u vezi ovoga objekta, ali nećemo gubiti vrijeme, idemo se malo istraživati i onda nastavljamo priču.
Znači ovdje se najbolje može vidjeti od kakvog je materijala bila ova tapeta, ajmo je tako nazvati, vrlo kvalitetan materijal. Ono što je ostalo, kao i par pločica koje nisu, koje su još tu. To se ovdje može vrlo dobro vidjeti da se radi o onim skupim i debelim i sjajnim pločicama. Znači svakako je bila jako bogato uređena. Naravno, vandalizam koji je i sve uništio. Patilo je bilo također prilično veliko, što se uvijek teško može zaključiti. Imao je i saunu. Lift. Za to ljuga naravno ogromni luksuz.
Evo da nastavimo znači priču o lokaciji sa balkona iste. Znači gospodin Sol je čak dobio ulicu po sebi, to jest ulica je dobila ime po njemu. No kada se otkrilo da gospodin Sol je član ili bio član NSDAP-a, koja je inače stranka kojoj je pripadao i čiji je šef bio Adolf Hitler, ta ulica je sa njegovim imenom je maknuta i postavljeno ime jedne poznate domaće glumice. Gospodin Sol je preminuo 1989. godine, a njegova supruga 10 godina kasnije. Informacije o djeci ne postoje, tako da najvjerovatnije ih nije ni imao, iako može biti da ih je i imao, ali ja tu informaciju nisam našao koliko god sam tražio, a tražio sam stvarno puno. Znači vidjeli ste isto sada koliki je ovaj objekat, kolika je ova vila, znači stvarno je velika, ogromna je, ima jako puno soba i jako veliki je posjed. Znači mi smo na balkonu, dolje je sve, da se malo približim, dolje je sve šuma, znači kuća se jedva vidi i tamo na kraju negdje je kraj ovog posjeda. Isto tako nešto jako zanimljivo u vezi ovog posjeda, a to je da gospodin je napravio za sebe i za svoju familiju bunker ispod ove vile. Znači ispod posjeda ima jedan mali bunker, atomski bunker, navodno, zato što je on bio jako boježljiv, bar tako kako pišu članci, to jest bojao se jako Trećeg svjetskog rata. I onda je za sebe i za svoju familiju napravio bunker koji je ojačan, tako piše barem, sastavljen, debel, debljina betona je 1,5 metar. Sad ćemo mi naravno istražiti, to jest pokušati naći taj bunker. Sad smo riješili, pretpostavljam, donju etažu, sad smo na katu gore, potkrovlje, ja mislim ovdje ni ne postoji. To ću sad ja još malo istražiti i onda idemo u podrum i nadam se u taj atomski bunker da vidimo kako to izgleda. Ajmo.
Znači, kao rečeno, Villa Sol je jedna od najpoznatijih Lost Place lokacija u Europi i jedna od najuništenijih, ja bih rekao. Ali u svakom slučaju je zanimljiva priča koja se krije iza ove vile. Po najnovijim informacijama na koje sam naišao, grad je odlučio da će ovu vilu srušiti i da će uzeti nazad svoj, to jest dio koji pripada gradu što se tiče parka. Znači, vila sama se nalazi u jednom gusto naseljenom, jako bogatom području. Znači, doslovno, evo tamo se, ne znam da li ćete to vidjeti, tamo su već kuće, ali to nisu normalne kuće, to su vile. I to su stvarno jako velike vile, slične ovoj. Dobro, ovo je sada starogradnja na neki način, ali mislim kad bi se ovo renoviralo da bi bilo, naravno, super. Tako da je gospodin Sol živio od početka u vrlo bogatom kvartu gdje žive ljudi sa mnogo novca, a isto tako kada pogledate, a što ste vidjeli u biti, kako je ova vila pravljena, znači govorimo o 40. godinama, čak i prije, i naravno nadograđivana, znači vila sa liftom, sa bazenom, sa bunkerom, jako puno prostora, isto govori svoje, sve za sebe. Tako da je gospodin Sol stvarno bio očito vrlo jedna utjecajna osoba, a isto tako osoba koja je imala jako puno love i toga više nema. Eto, znači, završili smo i sad još jednu lokaciju. Nadam se da vam se video svidio kao i uvijek. I to je to, mi se vidimo na sljedećoj lokaciji. A ostaje nam da se pozdravimo sa ovim super objektom kojeg bi ja vrlo rado da je moj ili da je nečiji od vas. Ali eto, bar ja, nemam par miliona da kupim ovo, ali nikad se ne zna, možda u budućnosti, ali ja mislim da do tada ove vile više neće ni biti. U svakom slučaju vidimo sljedeći put. Urbex Vlogger. Zdravo.